kiriya muzabona cya Kigali ubisa ujageze amata 6 mu masaha y'angaha. Guys, welcome back to my another video. It's your boy Faster P. This video took me 2 weeks, but now I can share it with you. Iyi video yantwaye ibyumweru 2 ariko ubu none nayibasangiza. Bwaba aribwo bwambere ugiye kumenya uburyo umuntu ashobora kuba yategama indege akava aho yarari kugeza ahagiye. Ibibera mu ndege ndetse n'uburyo amastepa ashobora gukurikirana kugira ngo indege itaza kugusiga. Ese waruzi ko mu ndege haba harimo buri kimwe uri buze gukenera, yaba icyo kurya, icyo kunywa ndetse n'ibindi byinshi. Tugiye kurebera hamwe ni gute bikurikirana kugira ngo indege itaza kugusiga. Tugiye kurebera hamwe na yahe mafunguro atangirwa mu ndege, ni ikihe cyo kunywa gitangirwamo, izihe zindi serivisi zihatangirwa. Ese iyo muri mu ndege muba muri gukora iki, muba mwicaye mute, ni gute ushobora kwirinda ukarinda n'ibintu byawe kugira ngo bitangirika. Ndagira ngo utaza gucikwa n'iyi video. Tugiye guturuka muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuri Dubai International Airport twerekeza i Kigali mu Rwanda kuri Kigali International Airport. N'urugendo rw'amasaha 6:10 kugira ngo byumve neza. Kuva i Kigali werekeza i Cyangugu n'ukuntu barahiranga i Cyangugu ni kure, indege ihagenda 15. Noneho rero twebwe tugiye guturuka Dubai International Airport twerekeza Kigali International Airport mu rugendo rw'amasaha 6:10. Turicara, turarambirwa, dusinzire, turyame, twicure indege ikigenda. Niba utaruzi rero ukuntu bigenda iyo ugiye gutega indege, dore uko bigenda. Tugiye guhera tureba ku itike yacu, ese na yahe masaha dusabwa kuba twageze ku kibuga cy'indege mbere y'igihe, ku buryo urengeje ayo masaha ushobora gusanga imiryango yafunze. Ndetse kandi niba ari ubwa mbere uje kuri YouTube channel yacu, wakora aho ngaho imbere ya Faster P Vlogs ugakora kuri subscribe, ku buryo igihe cyari cyo cyose tuzajya dupostinga video nziza z'ubwenge nk'izi ngizi zishobora kwigisha ibintu byinshi bitandukanye, ama travels ndetse n'ayandi Dubai videos zizajya zikugerera igihe. Wakora subscribe ubundi ukarayikinga na video yacu. Reka duhite dutangira none ahangaha. Guys, reka dutangire ahangaha ku itike yacu. No kuvuga ngo itike ubusanzwe igira ibice 2 na rere tour. No kuvuga ngo ukatisha arere tour akenshi. No kuvuga ngo iyi ya mbere narayikoresheje ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9. No kuvuga ngo iki gice cya mbere naragikoresheje from Kigali to Dubai. Iki ngiki cyose naragikoresheje. No kuvuga ngo twebwe tugiye gukoresha iki cya kabiri retour. Uni tugiye gukoresha, tugiye guhagurukira i Dubai twerekeza i Kigali. WB305 ni flight ya Rwandair. No kuvuga ngo reka turebe flight Dubai to Kigali. Iyi ngiyi niyo tugiye gukoresha. Turi ku cyumweru. Ku itariki 6. No kuvuga ngo tugiye guhagurukira i Dubai twerekeza i Kigali. Itariki 6 z'ukwezi kwa 12 2020 turi ku cyumweru. Indege igomba guhaguruka isaa 7:50 za Dubai. Saa 7:50 za Dubai indege bihagurutse. No kuvuga ngo nsabwe kugera ku kibuga cy'indege, saa 4:50 ku itariki 5. Ubundi ahangaha iyo urengejeho iminota runaka usanga bafunze, nyine usanga bafunze imiryango yafunze ku buryo check-in iba yarangiye. No kuvuga ngo iyi check-in aribwo nyine barimo bari bapanga ibyo mwazanye bigenda mu ndege naho bari bubicishe, bakosora ibintu by'amapassport, batera amaviza, ibintu nk'ibyo ngibyo, bacekinga yuko ushobora kuba ugiye gusohoka igihugu
ni ukuvuga ngo ibyo byose bikorwa kuva saa 4:50 kugeza saa 7:50 ubwo indege ibihagurutse. Ni ukuvuga ngo ni ukugera i Kigali saa 12 za mu gitondo. Saa 12 za mu gitondo. Ni ukuvuga ngo ni flight ni WB operated by Rwanda Express from Dubai United Arab Emirates to Kigali. Class ni economy. Ni ukuvuga ngo mu ndege haba harimo ibice bitandukanye by'abantu bari bwicaremo, ama VIP ndetse n'ahantu ahasanzwe niho hahangaha bita economy. Niyo class twe tuba turi bugendemo. Nuvuga ngo stop ni non stop, Rwanda ntigihagarara mu nzira, ni non stop. Iyo wateze ayandi ma flight nka KQ ya cyase Kenya Airways, yo ihagarara muri Kenya ikaza kudepartinga ituruka Kenya nanone yerekeza Kigali, cyangwa se Ethiopian Airline ibanza kujya Ethiopia hanyuma ikaza kudepartinga ituruka Ethiopia yerekeza i Kigali. Status iri confirmed. Nuvuga ngo muri flight turatwemerewe meal, movie, duty free sales, non smoking, in-seat video player, hot meal na cold meal. Izi ngizi ni numero za ticket yanjye babishira muri system, bagahita bavuga ati iyi ngiyi irishyuye kabisa. No kuvuga ngo reka duhite tugenda. Hanyuma ikibuga cy'indege tugiye guturukaho ni DXB, Dubai International Airport Terminal 2. Nuvuga ngo DXB, ikibuga cy'indege cya Dubai ni ikibuga kinini, ni ikibuga mpuzamahanga. Nuvuga ngo igira amatamino atatu, hari Terminal 1, Terminal 2 na Terminal 3. Twebwe rero tugiye kudepartinga duturuka Terminal 1 twerekeza ku kibuga cy'indege cya Kigali KGL, Kigali International Airport. Bagage, ibi ni ibikapu umuntu yitwaza mu ndege. Ubu ngubu nemerewe 2. Hanyuma urugendo rwacu rugiye kudutwara amasaha 6:10. Aircraft ni bwoko bw'indege ni Boeing 737-800. Twagiye noneho. Ni ukuvuga ngo iyo igihe cyawe ushaka kugikoresha neza, ugera ku kibuga mbere ya za saha nababwiye, ukaba wicaye unitekerezaho neza, unareba koko niba wujuje ibyangombwa usabwa nyine. Ni ukuvuga ngo twe twabonye ko check-in yacu tugomba kuhagera check-in yacu baratubwiye ko igomba gutangira saa 4:50. Ni ukuvuga ngo iyo uhageze mbere uba wicariye mu kibuga cy'indege, ukaba uruhuka ugategereza yuko ntuza yawe igerwaho, ugategereza yuko check-in yawe igerwaho. Muri icyo gihe ushobora kuba checkinga niba ibiro wari wemereye mu ndege byuzuye, niba bifunze uko basanzwe babisaba nyine, uko byategetswe na flight yawe. Hanyuma ugategereza yuko bavuga ko check-in yawe itangiye, ubundi nawe ugakoresha check-in. Ahamagaze ni muri Dubai Duty Free. Dubai Duty Free, ahangaha mba ndangije ibintu byanjye byose. No kubera ibintu byo gucekinga ama passport n'ibiki mbisimbutseho gatoya, ariko nta kibazo nabyo nayabasobanurira. No kuvuga ngo ahangaha mba namaze gukoresha kwerekana ibikapu nazanye, kwerekana flight ticket yanjye, bakama boarding pass. Hanyuma nkahita ninjira mu kibuga cy'indege nyirizina, aho mpita nca ku mwarabu unkura muri system yuko nsohotse mu gihugu. Hanyuma bakansaka nkahita ninjiramo hano muri Dubai Duty Free. Ni ukuvuga ngo ahangaha muri Dubai Duty Free nicaye, mba ntegereje yuko igihe cyanjye kigerwa, departing time igerwaho, hanyuma indege igahaguruka. Bakatubwira kwegera indege. Abundi ahangaha niho bategereza indege hano ku magate. Hano ni ku muryango wa nyuma werekeza ku ndege.
ni ukuvuga ngo ahangaha muri duty free ibibuga by'indege byose bikunze kuba bifite ama duty free, ni ukuvuga ngo ushobora guhahiramo ibintu wibagiye guhaha ushaka kuba wajyana iwawe. Ni ukuvuga ngo ama airport yose afite ama duty free ku buryo ushobora kuguramo utuntu ukatujyana mu ndege nta kibazo. Hanyuma rero bahangaha dutegereje yuko matubwira ko igihe kigeze tukegera indege, hanyuma tukadipatinga. Ubu ngubu turacyari muri ya masaha, nahagereye ku gihe nk'ibisanzwe fasta nahageze saa 4:50 nyine nk'ibisanzwe nkora check in, ndetse ubu ngubu ngeze hano ndacyari muri ya masaha yo kuva saa 4:50 kugeza saa 7:50. ubwo muri ayo masaha urimo hano muri airport. Ni ukuvuga ngo hano ubu dutegereje yuko tugerwaho flight yacu itangira. Ubu nibyo dutegereje, hanyuma bakatubwira bati muze tugende tujye mu ndege twerekeze i Kigali. Ubundi akenshi mu bindi bihugu cyangwa se no mu bindi bibuga by'indege haba harimo amatangazo abakangurira nyine abagenzi ku buryo nyine indege itapfa kugusiga, cyane nko muri Kenya ndetse no muri airport y'i Kigali naho bikunze kubaho. Ugasanga indege igiye kugenda ikunze guca kwamamazwa cyane, bakayivuga n'ibiki byose, hanyuma n'umugenzi kugeza n'ubwo bwa nyuma indege igiye kugusiga bakaguhamagara mu izina. Bibaho cyane, bakaguhamagara mu izina ati umugenzi kanaka ugiye ahangaha n'ahantu, nihute indege itarafunga, ku muryango wa nyuma w'indege batarafunga. So guys, reka dutegereze gatoya iminota mikeya turaba dufashe bisi itwerekeza ku ndege. Ubwo isi utangira kugira amatsiko ngo bisi ngo bimeze bite, wowe wigira amatsiko ntugire ubwoba, uri kumwe n'umuhungu wanyu Fasta P. Reka tuze kubikurikirana, turaza kubikurikirana byose kabisa. Yabone kuntu ducrossinga mu kibuga cy'indege cya Dubai twerekeza aho indege yacu irabiparitse twerekeza i Kigali. KGL, are you ready? Ubundi akenshi utekereje neza mu bintu by'ingendo nk'ibi ngibi ubusabwe kuba ufite amafaranga byibuze makeya, kuko hari igihe ugera gucyo gahura nk'akabazo runaka ukaba wayifashisha. Ni ukuvuga ngo hari igihe ukikwaho gatoya indege ikaba yagusiga, bikaba byagusaba yuko ukenera amafaranga cyangwa se ukagera gutya ibiro bikakurengana wari usabwe mu ndege, ukaba nabwo wayifashisha. Ni ukuvuga ngo ubusabwa kuba ufite udufaranga byibuze dukeya. So ikindi uba ugomba kuba aho uri mu gihe cya nyacyo. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kumekinga sure ko ufite ibyangombwa byawe byose, uri kumwe nabyo ama boarding pass, ibintu byose ukamenya ko uri ready, witeguye. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byo kugendera mu ndege ntabwo ari ibintu byo gukinisha, kuko iyo ucitswe gatoya urasigara. Iyo ugoswe gatoya urasigara pe, nta bintu by'imikino biba bihari. Ugomba kumekinga sure ko witeguye ndetse uri naho uri igihe cya nyacyo. Akenshi burya ibyiza uzajya ugera ku kibuga cy'indege kare, ukoresha ibintu bya checking bikore neza hakiri kare mu ba mbere, winjire ujye kwicara muri duty free nabyo nta kibazo. Ushakishe gate bayanditse ku ntuza kuri boarding pass, hanyuma uvuga uti kabisa ndishuwa ko ahantu mpagaze, ndetse no kutubode two muri airport babyanditseho ahantu uri indege yawe, umuryango wa nyuma w'indege yawe ahantu uraburi, hanyuma ukagenda akaba ariho wicara, akaba ariho utegerereza. So guys, iyo urebye nabi indege iragusiga pe, kandi wari uri no ku kibuga cy'indege pe, ukajya kubona ukabona indege iragusize. So guys, ubusabwa kugira ngo ubyitondere, ube aho uri igihe ugomba kuhabera, hanyuma niba biri ngombwa uzasigare kubw'iyindi mpamvu, ariko ntuzasigare kubwo kubera ubujiji, kuko hano mba nabigusobanuriye. So ngira ngo rero ibyo ntuzabyibagirwe igihe icyo ari cyo cyose ugiye mu ndege. Ni ukuvuga ngo ahangaha ubu turi muri bisi yerekeza ku ndege.
ni ukuvuga ngo kubera ikibuga cy'indege kinini biba byatewe n'ahantu baparitse indege yaparitse. Ni ukuvuga ngo ahantu Rwanda yaparitse ni kure ugereranyije n'ahantu n'umuryango wacu wa nyuma werekeza ku ndege wari uri hamwe na nicaye mu kanya gatoya. Bisaba ngombwa ko hari igihe ngombwa ko mujya muri iyo bisi ikaberekeza aho indege yanyu yaparitse. Hari n'igihe biba ngombwa kugendera muri metero pe, muri gare ya moshi ikagenda igihe gitoya ikahabageza pe. So guys, reka dukomeze tugende twerekeze aho indege yacu iparitse. Haracyari umuhungu wanyu Faster P. Nizera ko izi video tuzajya dukomeza kuzikurikirana, mukomeza namwe kuzitera inkunga, amalike, amashares, mwereza inshuti zanyu, muzibwira gukora subscribe kugira ngo dukomeze twagure no channel yacu, tujye twirebera n'ibindi byiza bitandukanye. Ukagenda muri comment ukandikamo ibyo ushaka ko ubutaha twazarebaho, icyo wumva utasobanukiwe neza na hano nanone ujya muri comment ukacyandikamo, hanyuma ntangiye mpita mbibona nkagusobanurira. So guys, ahangaha nicaye ibyangombwa byanjye byose, boarding pass, aho ndi bwicare mu ndege babiriho kuri boarding pass, amenya ko ndi ready, niteguye kugenda mu ndege. Ubu ndacyari muri bisi irimo iracrossinga Dubai International Airport, irimo iracrossingamo twerekeza ku ndege. Ni ukuvuga ngo aha turahageze, nabona dutangiye kubona ibirango bya Rwanda Air, ngiyo indege tugiye kugendamo, ijambo Rwanda Air ayibonye, fly the dream of Africa. Ni ukuvuga ngo baje kutwakira ngo tugende tuva muri taxi, tuva muri no basi twari turimo twerekeza mu ndege. Reka dusohoke gatoya turebe ukuntu hanze bimeze. Ahangaha turi ni mu kibuga neza, mu kibuga cy'indege cya Dubai, hanze aho indege ziparika. Iyi ndege mureba niyo tugiye kugendamo, ni ya Rwanda Air, indege y'igihugu cy'u Rwanda, niyo tugiye kugendamo twerekeza i Kigali. Ntucikwe rero, urabona ko indege bifite window seat menshi. Ubungubu tugiye turategereje ngo baduhe order, baduhe go on, ubundi tuzamuke twinjira mu ndege. Turatangiye turasohotse, turimo turasohoka muri bisi yari ituzanye. Ahangaha mpagaze hanze neza mu kibuga cy'indege cya Dubai, nuko nguko hameze. Ahangaha ni mu kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dubai, ngiyo bisi yari ituzanye. Urabona ko ntari nini, yari ituzanye. Ahubwo n'ubundi ndazamuka kuri esikariye zinjira mu ndege, turimo turazamuka twinjira muri esikariye zinjira mu ndege. Nkomeza mbereka nuko n'ikibuga cy'indege cya Dubai, ngiyo Dubai International Airport, ni nini cyane. Ubangaha duhagaze kuri terminal, twebwe twinjiriye kuri terminal 2, ariko ntabwo ndishoa neza niba ni indege yaparitse muri terminal 2 n'indi yaparitse kuri terminal 3. Tukaba twahagiye n'iriya modoka, yani ikibuga cy'indege kinini cyane. Nuko reba iyi video mpaka irangiye, ntuze gucikwa no kubona iyi ndege imanuka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga i Kanombe. Urabona ko turimo turatambuka forward twinjira mu ndege. Ahangaha tugeze mu ndege igiye kutujyana itujyanye i Kigali. Reka dukomeze ducrossingemo, urabona n'akarango ka Rwanda Air. Nkomeza ndeba neza, ndeba ibintu biri corresponding no kuri ya boarding pass yanjye, ndeba ibihura, ndeba ibihura naho bambwiye kwicara, akaba ariho
n'ubundi njya kwicara. Ntabwo wemerewe kwicara mu mwanya utanditse kuri boarding pass yawe. Wamara kuhabona umaze kwicara nabwo ukagumya ugacekinga shuwa neza ko wicaye mu mwanya wawe wagenewe, ukongera ukamakinga shuwa yabyo kugira ngo utaza kugira abo ubangamira. ni ukuvuga ngo mu ndege bagira uburyo bubiri batwaramo imizigo y'umukiriya. ni ukuvuga ngo hari ya mapisi abiri nakweretse bigenda hasi, bivuga ngo bigenda nyine mu gice cyo hasi cyo mu ndege, ariko hari n'utundi bifite mu ntoki tuno tubage abantu bagiye bafite two tugendana hejuru mu ndege, ukaba wakicarana nako. Ariko nanone hejuru yaho haba hari ahantu ushobora kuba wabika utuntu twawe, wabika ku gakapu kawe, hanyuma ugafata mu mutwe neza aho ushyize ibintu byawe kugira ngo uze kongera kubiharebera. Ukamenya yuko nanone mu ndege uri kumwe, urabona nka hariya iriya niyo imizigo, ni ya mizigo nakubwiye iba yaciye hasi, buriya irimo irazamukira muri iriya tapiro yerekeza mu ndege mo hasi, ariko nanone hejuru naho mukamufite aho muri bubike ibyanyu. Ni ukuvuga ngo rero ugomba kumakinga shuwa neza ko wicaranye imizigo yawe neza, ibintu byawe byose uzi ahantu biri kugira ngo utaza kubisiga mu ndege. Byaba na ngombwa agakapu kawe gatonya karimo passport ndetse n'ibindi byangombwa n'amafaranga ukaba ugafite neza, ukamenya neza ko kari safe, kuko mu ndege uri kumwe n'abantu benshi batandukanye bafite imico itandukanye, hari n'igihe mu mutayihuje, kandi ukongera ukamenya yuko kubera ko mu ndege buri bugenda urugendo runini, n'agatotsi gashobora kuza kugufata ugasinzira, uraza kubibona, bikaba byaba ngombwa ko ibintu byawe ushobora gukanguka utazi ngo wabishyize rero byiza, kugira ngo bitaza kugira icyo biba cyangwa se bitaza kugira ikibazo. Ufata ibintu byawe neza, niba ari agakapu kakambara ukagakenyera karimo amafaranga cyangwa se ibindi byangombwa kugira ngo utaza kurogereta. So guys, ubu ngubu twicaye mu ndege, reka dukomeze turebe ibiba biri kuberamo, mubyibonera n'amaso yanyu, ntaho mbahisha. Urabona ko nkanjye agakapu kanjye ngendanamo ibyangombwa mba ngafite iteka iryo ari ryo ryose, yaba amafaranga uko yaba angana kose nubwo yaba makeya, ariko nyine nkamenya ngo ibintu byanjye ndabifite biri aha ngaha nzi aho biri. So guys, urabona ko haba harimo abantu abo bita cabin crew bafasha nyine mu buryo bwo kugira ngo bwo gutunganya ibintu mu ndege, kubasavinga, kubafasha gupakinga utuntu nk'utwo ngutwo yaba barimo, ndetse n'iyo ugize ikibazo ntabwo ukihererana. Urabaza bano ba cabin crew n'ibyo baba bashinzwe, ukababwira ikibazo uhuye nacyo, nubwo cyaba icy'icyaka nubwo cyaba ikibazo cy'icyaka, ukababwira ngo mpuye n'ikibazo cy'icyaka, ingwagasi, bagufasha ukayica tu, baragusobanurira ibintu byose bikagenda neza, ntukagira ikintu wihererana. Rero igihe uri mu ndege urabaza, aba ari nta kibazo kabisa, uba byemerewe. Ikindi burya ntabwo aba ari byiza kuba wahereza umuntu akantu kaya ngo mfasha, ngo mumfashijeho gatoya, kuko hari igihe mutagiye hamwe. Ni ukuvuga ngo nka hano turi kumwe n'Abanyanigeria bagera rwose, ni ukuvuga ngo baraca Kigali muri transit, bari buca Kigali muri transit. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe muhereza akantu kawe ukaza kwibagirwa, nubwo waba wafashe nimero ze kajana, nubwo waba wazo nizo kuri WhatsApp, nizo kuri Facebook, n'izahe, ariko
hari igihe ugira gutyo ukibagirwa ukaza kuburana nawe ukigirana rwose kubera ko yaciye i Kigali muri transit hanyuma nawe ukaguma i Kigali, ubwo bikaba birabaye. Ibyiza rero uba ugomba kuba careful, takinga care ibintu byawe, ukamenya ukuntu ubimanaginga n'ukuntu ubishyira ku murongo. Faster P Vlogs urabona urwego ibintu yamaze kugeraho. Nizere ko nawe wamaze gukora subscribe rero. Komeza dutera inkunga, nabwira inshuti zawe n'abadukora share, like, ndetse n'amakomenti. Singing, maybe they want to sing, they use it for shooting movies. Yeah, for also vlogging. Yeah, so I am a vlogger, so see my channel, YouTube channel. Faster P Vlogs. YouTube channel? Yeah, YouTube channel. Are you okay? You are YouTuber? I'm a YouTuber. Oh, no one, that is all you need. But yeah, it's like that. You really need it. Yeah. How many followers do you have? 1K. 1K? Yeah. Starting. You bought it newly? You bought it newly? When did you buy it? 3 weeks ago. Okay. You're from Nigeria. You? Me from Rwanda. Rwanda. Yeah. Lagos. Me Kigali. Ubungu turicaye dutegereje amabwiriza ya pilot kugira ngo atangire urugendo rwacu, adukure Dubai atujyane i Kigali. Ubungubu nibyo dutegereje, ndetse n'abantu bisuganya neza, abatarahagera bahagera, ndetse n'abo muri business class bicara neza, bakomeza batunganya ibintu. Niyo mpamvu nyine biba bisaba kugira ngo ugere ku kibuga cy'indege kare. Isaa 7:50. Ubu butinde bwose mwatinzemo baburimo. Ariko isaa 7:50 igihe cyavuzwe cyo kuri departing nyine n'ubundi ira departing. Sorry, please, since nobody is there, can I go to the window? Where? Can I go to that window? We are 3 here. Can I decongest here so that I go there? Can I? We are still having 2 more passengers. If the person didn't come? If they come and no one is there, you go no. Okay. Thank you. Cabin crew batangiye gucamo bahereza buri umwe ikiringiti cyo kuza kwiyorosa igihe ashobora kuza kumva imbeho. Nuvuga ngo icyanjye barakimpaye kanyifungure ku mugaragaro, nicyo ndi buze kwifubika uko imbeho irajya inyica. Urabona ko mu ndege babitaho pe, bishoboka byarabyo byose birakorwa. Ndetse niba ubonye utakibonye, usibye ko bidakunze kubaho, ariko barakiguha. Nyubonye utakibonye nyine ushobora kubaza cabin crew bakagufasha ukaza kukibona ukifubika. Hello, how are you? Good? Tell them to subscribe. Yeah? Tell them to subscribe. Yeah, you subscribe to this YouTube channel, okay? Bye.
no kuvuga ngo mu gihe mugitegereje yuko tudepartinga tuva i Dubai twerekeza i Kigali, mu gihe bataratangira gutanga amatangazo yo kudepartinga ushobora kuba ushatse utuntu tuba tuguhuza, kuko muri ugira urugendo rurerure pe, muri ugira urugendo rurerure ushatse uganira nabo muri kumwe nabo, cyangwa se wifotoza ubona ahantu hose bajya bifotoza udufoto cyangwa zikabwira inshuti zawe zikagufotora zikakugira udupica. Mu gihe mugitegereje nyine yuko batangira kugenda, mu kanya baratangira kuduha amabwiriza tuza kugenderaho, ndetse iteka buri gihe uko indege igiye guhaguruka barayatanga. Urabona ko aha turi ni mu ndege, muri economic class. Hano ni muri economic class. Hanyuma ubu noneho amatangazo mu buryo bw'amashusho abatangiye gucicikana, ntabwo harimo andi majwi abasobanura, ariko nyine mu rwego rwo kugira ngo twirinde kuba bagira ngo video yacu yari ishishiye, amajwi twagerageje kuyakuramo kugira ngo tuze gukoresha amace asanzwe, ariko nyine n'umugera mu ndege muzayumva amajwi ahuriye n'ariya mashusho mubona aho bihuye muzayumva. Hanyuma rero iby'amatangazo bitangiye gucicikana, buriya natwe turi hafi kudepartinga, turi hafi guhaguruka. Reka dukomeze tube dutegereje, hanyuma tuze kureba uburyo tuza guhaguruka. Ntucikwe ku myanya, Kurikira. Yaratangwa gutangwa, ari nako natwe tutarambirwa kandi turakomeza kutwitaho. Hanyuma bisanzwe naho Kurikiye gatanu kuri gatanu, reka dutegereze ijambo rya kapiteni, hanyuma indege ubwo ijambo rya kapiteni rimaze gucaho, ubu tugiye guhaguruka. Urabona ko bazimije amatara y'imbere mu ndege, hanyuma agasigara yerekana ibipimo gusa, ari nako indege ihita itangira kumuviga forward yerekeza kuri runway. Urabona ko urebeye muri ino window ubona indege za Emirates ziparitse ni kuri terminal 3, ari nako natwe tugenda tumuviga muri tuno tuyira, ariko tugenda tumuvinga muri tuno tuyira twerekeza kuri runway. Ni ukuvuga ngo amatara y'imbere mu ndege yazimijwe, tuba dusabwa natwe kuzimya ibikoresho bya electronique, amatelefoni cyangwa se tukayashyira mu tudege,
ni ka kadege ko muri telefone kaba karagenewe ahantu nk'aha ngaha ugahita ugateramo ugatema akadege hanyuma kapiteni cyangwa se pilot agakora akazi kose ashinzwe, natwe dukomeza tumuvinga. Aha ni mu ndege irimo iragenda yerekeza kuri runway aho iza guhita ifata ikirere. Reka dukomeze tugende gake gake. ni ukuvuga ngo bigorana mu gutangira ndetse ibintu byo kuraninga hano byo muri runway. Ni ukuvuga ngo iyo bimaze kurangira bahita bongera agacana amatara tukagaruka mu buzima busanzwe, ari nabwo duhita dutangira kugera gute, nibwo show ihita itangira. Ubu nta kintu urabona, reka tutararya tutaranywa ubwo se flight yacu yabigizwe n'iki? Reka kapiteni akora akazi, ubundi kabine kuri na bahita batangira kugira gute, n'abahita batangira akazi kabo bashinzwe. Ntucike gusa ubu nawe ufite amatsiko yo kubona uburyo ihaguruka. Nanjye nuko, kubera ko bwije ntarimo ndabona hanze neza, reka nkore imiti. Ngiye kujya mu gatebo kanye ndebemo video nigeze gufata ari ku manywa muri Kenya Airways, hari ku kibuga cy'indege cya Dubai hano, hako n'indi mu ndege ya Kenya Airways. Reka aba ariyo nkoresha, ariko hanze tube tuhabona neza, si byose nk'abantu banje ntabatindiye, ariko muraza kwihangana kuko nayifashe kera. Nuko nguko imeze, muraza kwihangana ariko muraba mureba nta kibazo ntabatindiye. Reka turebe iyo runway. Aha ni mu kibuga cy'indege cya Dubai. Reka turebe ukuntu iyi ndege yaza kudipatinga, tubyirebera neza kubera ko hari aho bireba neza, ubibona kabisa. Banza kwirukanka ibirometero byinshi ku butaka kugira ngo ibone uhaguruka. Uyibona ye ufata ikirere. Hano niho bita muri runway. Ko dutangiye kugera mu kirere ho gatonya, tugenda tuzamuka, dutangiye kubona indege ziparitse hasi twabaye dutoya, dutangiye kubona Dubai neza. Reba hari hakurya, urabona ni Burj Khalifa. Nabona umukingo neza, twawugeze hejuru. Ni muri Kenya Airways, iyo Dubai rwose. Reka twigarukire hano muri Rwanda Air yacu, hanyuma
hanyuma haba ariho dukomereza urugendo rwacu. Amatangazo yo aracyatangwa, ari nako kabine kuri bakomeza gucamo batwita baduha buri kimwe gikenewe cyose. Don't miss. Ubu ngubu nibwo ibyiza bigiye gutangira sasa. Ushobora twamudukira udukuteri two mu ndege, umuntu akagenda yumva imiziki mpaka ahageze. Wasinzira zikuri mu matwi, wabigenza gute kugenda wumva imiziki, wumvira filime yaza kubyinjoyinga nkuko naje kukwereka ku itike. Ni ukuvuga ngo mu ndege iyo mugitangira guhaguruka bakoresha uko bashoboye kose n'indimi zishoboka zose, ariko mu ndege buri wese agasobanukirwa aho agiye n'uburyo muri buhagenda. Kapiteni arabisobanura ndetse hari n'abashinzwe kuvuga amatangazo mu ndege nabo barabisobanura neza ku buryo uzi ibyo urimo, ndetse n'ubwirinzi, ku buryo ushobora kuza guhura n'ikibazo mugakominikana, ku buryo mbega uvuge muhaguruka wumva neza ko ahantu uri wisanga, mbega nta kibazo ushobora kuza kugirira nacyo aho ngaho mu ndege. Kuvuga ngo mu ndege tuba dufite ibice bitandukanye abantu bagiye bicayemo. Hari ahangaha twebwe tuba abantu basanzwe baba bicaye bita muri economy, hakaba no muri premium, hakaba no muri business class. Muri business class niho hantu heza kuba umuntu yicaye, ariko nyine naho haraheza bitandukanye n'ubico nigiye kubukinga ticket barabikwereka, ugahitamo nyine bitewe n'ubushobozi bwawe, ariko nyine abenshi babukinga economy, ariko niyo ushatse bukinga business class kuko iba ari nziza, ishimishije,
witabwaho cyane kurusha ahandi, mbega byose kabisa. Muri ekonomi naho haba harimo nyine serivisi nziza, wiyumvira umuziki, icyo kurya, icyo kunywa, byose bihari. Reka kabine kuri mu kanya batangire gutambuka bacishamo ibyo kurya, reba ibintu biba bihari byo kurya. COVID-19, all passengers are required to observe the following health and safety measures as recommended by local health authorities at all times during this flight. All passengers are required to wear face masks during the duration of the flight. Please limit movement in the cabin and maintain your originally assigned seats throughout the duration of the flight. All passengers are reminded to dispose used face masks and other personal protective equipment in the designated lavatory bins. Children under 6 years are generally not required to wear face masks. However, I recommend that all parents and guardians to ensure their protection by all possible means for prevention. Please remain seated with your seatbelts securely fastened as much as possible. Finally, all passengers with symptoms of fever, cough, respiratory distress are advised to inform crew immediately. Thank you for your attention. Hanyuma uko indege igiye guhaguruka ndetse n'iyo muratangira kugenda, babasobanurira byinshi bitandukanye, ubwirinzi se bwo wenda indege ishobora kuza kugira ikibazo n'uburyo mwabyitwaramo, ama emergency, bakabibereka hose ku ndege, akabereka uburyo bishobora kuza kugenda, nako bibaye uko byagenda bibayeho ko indege igira ikibazo, byose muhaguruka babibasobanuriye. Ariko ndayishiriye, reka mbivuge neza, reka njya mbyita kuvuga iki mu cy'icyaha. Ni ukuvuga ngo ukwereka uburyo ushobora kuza kubona umwuka ugahumeka igihe indege ishobora kuba iguye. Iyi ndege ihanutse mu kirere, hari uburyo bw'ubutabazi bw'ibanze ushobora kuba wakoresha mbere y'uko upfa, kuko ntabwo mpamya neza ko indege yahanuka muri biriya birometero byose ibikuma hejuru ikagera hasi ikagwa itahiye. Biba bigoye kugira ngo hagire urokoka nyine mu mpanuka y'indege iyo yahanutse hejuru mu kirere. Mbibutsa ko urabona nk'uko mu ndege twebwe urabona ko nta kibazo dufite, urabona ko wagira ngo indege irahagaze, ariko mu by'ukuri indege iri ku muvuduko w'ibirometero hagati ya 880 na 926. Reka mbisubiremo, indege iri kugendera ku muvuduko hagati y'ibirometero 880 mu isaha ndetse na 926 mu isaha, mu gihe imodoka irimo iragenda muri 80-60-120 ubona ko ntibigenda. Ariko hano indege irimo iragendera kwako ngako, ariko urabona ko n'imbere nta kibazo na gito dufite. Buryo turaza kubibona mu kanya n'inshira akantu ku kameza gatoya kaba kari hano imbere. Kabine kuri batangiye kutuzanira icyo kunywa.
chicken or beef? Chicken. nibyo navugaga mu ndege ibintu byaba bitangaje. Ni ukuvuga ngo iyi ndege iri ku muvuduko w'ibirometero hafi 900 ndetse bishobora no kuba binarenga mu isaha. Ibaza imodoka iba iri kugendera mu gihe biri kuntu yabigenda, none ibaza indege yo irimo iragenda muri 900 mu isaha. Ariko nateretse agacupa kaji ndetse n'agacupa ka Heineken imbere yanjye, ntikarimo karananyeganyega na gatoya. Ni ibintu bitangaje. Reka turebe aya mafunguro. So much hot. nyuma y'amafunguro nta kindi gikurikiraho usibye kuryama ugasinzira ugategereza nyine ko hari abumva imiziki, hari abari mu mateleviziyo, amamuvi, hanyuma ugategereza ko bucya abandi bagasinzira paka mu gitondo. Ubu nonaha nanjye ndakangutse urabona ko meze nk'utazi yondi. Ijoro ryari rirerire kabisa. Ubu ngubu ndakangutse turimo turitegura kurandinga ku kibuga cy'indege cya Kigali. Ni ukuvuga ngo niba utazi ukuntu indege igenda imanuka yegera hasi, bitangira mbere ho nk'isaha ikagenda ibyimenyereza imanuka gake gake, cyangwa se mu gihe cy'iminota nka 30 ikagenda imanuka gake. Ni nabyo mugiye kwibonera n'amaso yanyu, tugiye kururuka gake twerekera ku kibuga cy'indege cya Kigali. Ni ukuvuga ngo iyo uri mu ndege uri hejuru, iyo urebye hakurya nta kindi kintu ubona, cyakoze iyo izuba ririmo rirava ubona izuba uribona muteganye. N'ubundi iyo urebye hasi uhabona igicu nyine, uhabona igicu. Gusubizaho kamera ngo murebe neza.
ko izuba hejuru ryatangiye kuva, iyo urebye hakurya izuba ryo uraribona muteganye, ndetse n'ukwezi nako ukubona muteganye. Urabona ko umuntu aba arimo arota akazuba. Faster P Vlogs. Iyo wicaye kuri window seat, ufite window seat nyine ureba ibintu byiza, ndetse n'iyo indege irimo iramanuka ubireba neza, mukanyandaje mbere kamera mubirebe neza. Ni ukuvuga ngo hano iyo urebye mu idirishya izuba riri kwica nyine bisanzwe, akazuba urimo urakota neza. Enjoying a flight kabisa. Ni ukuvuga ngo tugiye gutangira kumanuka twerekeza ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Urabona iyo uri mu ndege, wowe iyo urebye hasi ubona igicu, kimwe n'uko umuntu uri hasi areba hejuru akabona igicu. Ni ukuvuga ngo rero kuva kumwe uri hasi ureba hejuru ukabona kiriya gicu, n'umuntu uri mu ndege nawe urebye hasi hangana naho nawe ureba, mwese muri kubona igicu aricyo kibarimo hagati. Ni ukuvuga ngo rero iyi ndege itangiye kururuka igiye kugera ku kibuga cy'indege aho ishaka kurandinga, aramanuka agaca n'icyo gicu. Ni ukuvuga ngo rero nibyo tugiye gutangira kureba mu kanya, ubu bwakeye, nibyo turimo turitegura, ntucikwe. Urabona ko duteganye, ntabwo rikiri hejuru, n'igicu nacyo ndetse kiri hasi, turi kujya tucyegera, ntabwo tumanuka twegera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Urabona ko izuba turi paralele, urireba hirya yawe, aho kugira ngo uribone hejuru urireba hirya yawe muteganye. Wagira ngo indege ikase ikareba yo mwarifata byahe. Gentlemen, starting on the circuit to Kigali, and then return to your seats, fasten your seatbelts, doors that create Kapiteni nawe harimo atanga amatangazo yumvikanisha ko tugiye kurandinga ku kibuga cy'indege cya Kigali. Noneho nibwo wajya wabyemera ko dutangiye kumanuka twerekeza ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Ibicu turi kugenda tubicamo gake gake, urabona ko ibicu bimwe dutangiye kubisiga hejuru, dukomeza tumanuka ni gake gake mpaka irandinze. Uri kumwe na Faster P, tumanuka twegera. utaza gucikwa twatangiye kumanuka.
urabona ko natwe tutangiye kubona hejuru tukabona igicu, urabona ko biba bitandukanye. Natwe dutangiye kubona hejuru, dutangiye kubona igicu, buriya turi mu bicu hagati. Reka tumanuke noneho dutangira kubona hasi. Urabona hasi hariya hari ibintu bimeze nk'intuza, bimeze nk'amazi, ariko bigiye bicagaguyemo gutya muri kamera ntiwapfa kubibona, ariko njyewe ndimo ndabibona kabisa. Urebye neza ubona ibintu bimeze nk'ibibaya birimo amazi, n'ibintu bimeze n'utuntu tumeze nk'udusozi. ni ukuvuga ngo reka twegere imbere gatoya turaza kubibona neza twitonze, aho duhita tumanuka tugatangira kubona i Kanombe. Ninde uri i Kanombe ngo mupepere? Ninde uri i Kanombe ngo mupepere? Asohoke hanze mupepere. Tugeze mu rugo imisozi igihumbi, tugeze mu rugo imisozi igihumbi. Reka twegere imbere turebe gatoya, twegere imbere dukomeze tugende. Tukanga rya zuba tugakomeza kuribona, ariko ubona ko dutangiye kwegera hejuru gatoya, mbere twabonaga tureshya, hanyuma noneho natwe urabona turimo turagenda tumanuka twegera ubutaka gake gake kugeza igihe pero tuba ari abahanga bya hatari.
urabireba. Urabona ko hakurya imisozi n'imigezi bitangiye kugaragara neza, gake 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 gake, ni pole pole. Siko na pilot aba ari abahanga, ariko reka twigendere. Ntegereje kubona irandinga twinjira muri Kigali. Mbega ukuntu ari makumbiye. Turi hejuru ho gatoya, nako turi kugenda tumanuka twegera hasi mpaka kugeza igihe turandiye. Urabona ko noneho n'amazu atangiye kugaragara, gake gake. N'amazu atangiye kugaragara gake gake, dukomeza twimanukira. Bigaragara neza, ariko nyine uko tugenda tumanuka niko ugenda ubona ko harimo diferanse. Igikata neza ugahita ubibona neza. Ahangaha ni mu Rwanda kabisa. Reba hano hasi, wahabonye? Wow, ahangaha ni hera. Hashyiraho muri comment. Utuyira nyabagendwa twa tundi abaturage baba barakereye mu murima, bakunda ko umuturage avuga ngo yamukuriye inzira ku murima.
amazu menshi. Ubu ngubu tugeze i Kigali, igisigaye ni ukurandika. Trykke synsforlengning bara kontroll. Ngeze hejuru iwabo ahita agira atahita mpepera nkuba aya mazu ni ayahehe bishyiraho muri komenti icyo ubona rwose kivuge. Igera kigenda yongera igasa n'ikata isubiye mu kazi isubiye mu gicu, ariko nyine ikaza guhindukira ihita irandinga. Urabona ko dutangiye kugera hehe i Kanombe, turimo turahamanuka neza, tumanuka twegera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Tumanuka i Kigali, ngaha mu kibuga turahageze. Indege ikoza amapine yayo hasi, duca muri runway neza. Ubu ngubu tugeze i Kigali. Reka nsohoke muri airport nkabereke neza, dukorosinga muri ya mihanda, ubone ko twageze i Kigali. Noneho bitakiri muri bya bindi bya Dubai, nibwaga mbereka ngo Dubai Marina ziriya video niba utarazirebye wareba muri description nazishizemo, hanyuma ukirebera Dubai. Hanyuma kareka dukorosingeho muri Kigali ho gatoya, tuce uriya muhanda turebe ukuntu bimeze, turebe ngo Kigali ubisa ujageze amata 6 mu masaha y'angaha. Icyushye cyatanze hanze degre Celsius 17 ku mpamvu z'umutekano kumererwa neza. Turasaba buri wese ko yifuza neza kugeza indege ihagaze neza, ndetse n'ibimenyetso by'imikandara byakuweho. Turabutsa kandi kutagira imizigo y'imyanya mu buryo mugiye gusonga muzinyarana na komanda Petrovision turimo na munsi twashimira kuba bose kugenda na Rwanda munsi tuze kumenya urugendo rwiza, kandi tuze kongera kubona abangaha tuzaza buri munsi. Abagenzi mukomeza mu zindi ngendo, tubifuje kugira urugendo ruhire, hanyuma basigarana na Kigali. Tuje kubagira ibihe byiza, murakoze nawe utaha, mugire igitondo cyiza nawe utaha. Very warm welcome to Kigali International Airport. The local time is now 6 minutes past 6 a.m. The outside air temperature is given as 17 degrees Celsius for safety and comfort. Please, when seated with your seatbelt securely fastened until this aircraft has come to a buffer stop. When the fasten seatbelt signs have been switched off, however, request you to look around before you disembark if you have taken all your personal belongings. We have from the captain and the aircraft to thank you for having chosen to fly with Rwanda today. We trust you had a pleasant flight and hope to see you all aboard Rwanda very soon. Passengers connected to further destinations, we wish you safe trips ahead of you. Those of you staying here in Kigali, Rwanda, we will wish you a pleasant day. Thank you. Have a good morning. Goodbye. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport international de Kigali. Il est 6h08. Température
liste des graisses, je propose d'exécuter conforme, donc de rester assis avec vos ceintures seulement attachées jusqu'à l'arrivée en cause de cet appareil, jusqu'à ce que... Ladies and gentlemen, it's your boy Faster P. Murakaza neza ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Reka twakomereze video yacu. Urabona ko kariya n'akamodoka kaba katuzaniye esikariye zo kuza kumanukaho, tumanuka mu ndege duca mu kibuga cy'indege twerekeza muri airport imbere, ari naho tuza gusohoka mbereka hanze domis kubyo tuza gukorosinga hanze mucikwe. Welcome to Kigali International Airport. Akaza neza kibuga cy'indege cya Kigali. Ni sawa. Jago shooting. Murakaza neza rero ku kibuga cy'indege cya Kigali. Ahangaha ni mu kibuga cy'indege cya Kigali nk'uko naberetse no mu cya Dubai. Ahangaha nanone ni mu cya Kigali. Reka tumanuke kuri esikariye nk'uko twabonaga tuzizamuka. Reka nanone tuzimanuke twinjira muri bisi nk'uko nanone na Dubai byagenze, hanyuma tujya kwinjira muri airport dusohokamo Mbere ka Kigali ho gato. Iyi ni bisi igiye kudukorosingisha hano muri airport.
cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ducamo dutatu nisohokera Mbere ka Kigali. Tayari ubu ngubu nageze muri bisi hanze, reka tugende mbereka Kigali ho gatoya mu duhanda. Ubu ngubu turimo turakorosinga muri airport, ni airport ya Kigali. Urabona ko ikirere gikeye, utujaride, urabona isuku ya Kigali itangiye guhumura. Reka twikomereze. Urabona Kigali iraka, imeze neza, klima ni nziza. Reka dukomeze tugende.
mbega umujyi ukoboye on isoko. So guys, nuko nguko urugendo rwacu rwagiye. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu ya YouTube, wakora aho ngaho imbere ya Fast P Vlogs kuri subscribe, ugakora subscribe ndetse na video ugahereza n'inshuti zawe. Mwakoze kubana nanjye, ndetse ndakeka tuzakomeza tubane no mu zindi video. Kudutera inkunga n'ubu sharing ino video ku nshuti zawe, nabo gakora subscribe, tugakomeza tukazamura ino channel yacu igatera imbere, tukajya twireberaho andi ma video meza ndetse n'ibindi bintu by'ubwenge. Mwakoze cyane, ndabakunda. Thank you for watching.